За өнөөдрийн бичлэгээр штэ Minecraft-ийн part 2-ыг хийн. Тэгээд би энэ чи гэрэл байгаа штэ. Энэ бол миний гацуур гэрэл. Тэгээд өнөөдрийн спонсор жаа зүгээр уугараа л гэж хэлж байгаа. Зүгээр гоё шүү. Мөлт унтаа бас гоё штэ тий. Спонсор биш шүү. Зүгээр л рекламч биш. Зүгээр л уугараа гоё шүү гэсэн шүү. Энэ гоё шүү. Тиндигэд уцай. За тэгээд бичлэгтээ орохгүй да. За бай. Guys, өчигдөр бол ингээл сайн бэрс дуусна. Тэгээ би Minecraft-ийн сервер руу ийшээгээ ороод ирсэн чинь миний бүх айтемууд байхгүй болсон. Өгчихсэн байсан. Би бүр шок. Оос хүн болгон шокнд орсон орно л доо. Respawn point авах. За тэгээд ингээд тэгээ бүх нүрс байхгүй болсон. Тиймээс би одоо өмнөх орж суурхад лугаараад бишээ. I need a torch. Яа. Амар өндөр сунчлаа. Одоо нэрэг болсон магаас тээ. Minecraft дээр тоглож мөглөх бол. Nine. Зэжарэ guys. Саяв залглаа. Ай. Уй, хэччва. Йой. Зэжарэ guys. Найбин. Йой. За тэр усыг хэрэг гэж нэг юм. Ёо. Устгалаа. And instantly share the clip with other people. They can give you a shareable link. So yeah, guys, go ahead and click the link in the description. 9. Өгөөчтэй миний юг. I'll go through and watch the clips myself and pick some winners. It can be any kind of trap on an SMP, Bed Wars, anywhere in Minecraft. I hate you so much, bro. And there is a cash prize. Oh my god. $5,000 for the first place winner. And also 4 other people will win $500. Just put hashtag dream in your clip description. Please just kill me, bro. I take the deep, bro. Just kill me, please. Oh my god. Одоо зүгээр уурхай хайгаад байна л та би. Оо ковл. Ашигт. Баахан ковл авцгаая. За guys. Yo. Мөлтөөс ууцгаая.
into me right now, like my rookie stage. Bro, like I'm gonna be such a frown if I'm gonna do after this. No, come on. No, it's okay. I'm gonna scream with you. I hate you. No. Гоё. Та нар ер нь бол мэлтэд дургу бол яагаад бро хамгийн гоё ундаа штэ. Gimme. Ингээд за өнөөдрийн зэрлэг бол гэрээхэн юмнуудаа хөгжүүлээд те гард мартн хийн гэж бодъё доо. Ой. Nein. Ухаж. Ёй. Ух, аллаа штэ. Алцэрч. If I leave you here, oh god, that's actually, oh that's not good. Ёо яасан. Let him be нэрчээд. За одоо гарыг дөө энэ төмрийг аваад. Ингээд гарай. Ёй. За guys гараад ирцэн. Эй. Пата пим траллеро траллала. Cappuccino assassino. Лирилла. Юу марцсан байна. Ингээд энийг зүгээр ингээд за дэшиг гараад унццгаая. Бас үлсэн биш шүү. So what I want to do is I want to just keep going further away. That way you, when I kill you, you spawn back at spawn. Үлсэн байна би. You have like a lot more armor than you and I'm better than you. Но бенч чинь бас криприйн өмнө нэрээ зогсчих юм. Одоо би нэг юм идэхгүй бол гүүх хэстэнэ. I need to run. You actually gave me just enough time because you waited. Oh! I just Тэнцэхэнэ. can't get into it. Like, I don't know what you're doing. A lot of times you disappear from the screen. I have no idea what you're doing. I know what you're doing. What am I doing? Thank you, bitch. Oh, I see. Oh, it's a shipwreck. Interesting. Okay, the shipwreck. Go for it. That's what you want in life. You don't want to die. За харъя. Nice. Явъя. Hey, buddy. You dead. You're actually dead, dude.
Bro. Oh my gosh, no, bro. If I would have development. Run. Sure, I'll get another shipwreck. I'm happy with that. Get. На би өсөж өглөө. Ингээд Eat it. Мод авцгаая. Where are you going? Wait, why are you switching? Hey, look, I can switching your helmet. Look, I can live better down here. Утсан дээр ч Ender Dragon алах үнэхээр хэцүү шүү. It's so. Calm down. I am down here. I'm gonna drown. I just can keep water bucketing. Ингээд What? ингээд ингээд You're gonna run out of air and I'm not. You have to water bucket. Alright, bye bye. You're dead. Say what? Say what? ингээд Sitting behind you. Wait. I was not half a water and I had one цацгай nothing. явж стик хийгээд I don't want you to go food either. Oh my gosh, come all the way back at spawn, bro. Wait, you want to see something crazy? I can't. Like, how am I supposed to see it? Where was it? It's actually one of the craziest things that's ever happened. Really? Yeah. ингээд No. I'm being for real. What? What? Bro, I need Oh, you were so. No! Leave me alone, bro! Where's your bed? Don't worry about what my bed is. Bro би аач олдгүй яа юу. No. Don't go over here. За одоо Yes. You just stay in that little cave. There's no point in going. Okay, yeah. ингээд тэгээд одоо болохоор Oh my god! How'd you get in? Wait, you're in this? Oh my god! You're cheating. ингээд Wait, ёй how did? Wait, you found this stronghold? Yeah. That's. You haven't even been. ингээд What? ийшээ өгөөч. What? Wait, did you just come across this? Good. randomly? Did you have? Couldn't even have Good. died. Wait, how did you find this? Ингээд I'm killing you. You can just keep respawning. ингээд You can't really do anything. Well, I just wanted to come see what was down here. You can tell me. I'm just gonna go get open stuff. Maybe not in the nether yet. энэ chest rуу Oh yeah, but you know, I'm gonna go to the nether. үгүй энийг үлдээ. Энийг хийгээд ёо энэ ямар үсттэй би. Just swim down the cave. За guys, iron armorтай болсон. Wait, what? Molding. Ингээд
Ингээд. За. Одоо чин юу ихтэй. Ингээд. Өвснүүдээс seed олно. So, атстай. I don't think I want to do trades. Ёй. You might be like, Нэгийг. oh nah, wait. Nah, it's actually over here. Ингээд. Ёо, ямар үсттэй юм бэ? За guys, ёо seed-үүдээ авчлаа. Одоо чин гоё юм инэ. I'll let you try and be like mysterious. Oh, there you go. За. Одоо чин энэсээ яваад ингээд тэгээд ингээд нэг юм чин тавьд ингээд гавж зөвөр энэ дээрээ дараад so easy. Зэж одоо чин дээр давхартаа юу торчудаа тавиагүй те. Ингээд өнөөдөр та нар балконод танилцуулсан баха. Зээж гисэн ийм гоёгаа нар жаргачлаа л даа. Нар жаргаж байгаа кари гэж үзсэн. За. Яй. Онтэй. За guys, одоо би та нарт креатив дээр юма барьж байгаагаа харуулж байна. Ингээд тэгээд ингээд одоо болохоор абэж энэ хэрэггүй одоо пүүлэр байдгүй юм байна. Миний ингээд дээшээ доошоо болгож олохгүй байгаа хгүй. Зэж ингээд
Ингээд. За одоо Creative-с авсан юм одоо бүтээрнгийн ингээд. Та харчих guys. Oh, water. I need the water. Water. Нэр guys 20 subscribe хүрсэн билээ guys. Subscribe дарсан бүх хүмүүст баярлалаа. Яста амар мундаг шүү та нар. Oh, юу. Water. What the fuck? Nine, юу вэ? How is it weird? You went through the portal. Like I know that's just the game mechanic. You can't even come back. I don't like you as a person. Яа. За guys, энэ жинхэнэ Minecraft шатраас минийсээ хийжсэн юмыг энэ Minecraft дээр битгий хизээж тушаарэ. Нөгөөдөө ч арилгаж зүгээр ингээд л авчих юм байна дөө. За тэгээд өнөөдрийн маань тийм бичлэг бол энэ үрээд ингээд дууслаа. Тийм тэгээд баяртай.